Yebo, ingeneza wethi impela ubanga impumelelo kumcimbi-ke wokulontsha kwe-albhamu-ke entsha kaLimit Nala osihloko sithi enumber 10-ke obukhona phana-ke eGoli-ke eGP-ke osukwini izolo. Bafethu impela abantu bebekhona phana-ke endaweni-ke yesigameko. Bathi impela-ke ukungithemakazi okungena-ke uLimit Nala-ke ilandela phawona u-Two Ocean-ke engena-ke ngayo-ke ingoma-ke yehawu-ke ethi-ke unyoko nge-3. Kanti-ke wingeneza wethi impela-ke abantu-ke ababengemva kuthiwa-ke bathi ukuthele-ke bagane kunwabo ngoba-ke abantu bebengaphambili-ke ngenkathi-ke bebhizi-ke bethwebula bejabulela yena-ke uLimit Nala. Kanti-ke bona-ke abasaboni-ke sebesithekile bathi-ke ilapho-ke kuqhube khona-ke umsindo-ke kwaqhuma-ke wona-ke amabhodlela-ke emoyeni ngoba-ke amanye-ke amabhodlela-ke besezi-ke angena-ke esiteji. Bathi wingeneza wethi impela-ke akugcinanga-ke lapho nje bakugcine-ke sokukhishwa-ke nazo-ke izibhamu-ke seziqhuma-ke emoyeni. Nakusebaphoqa uLimit ukuthi agcine-ke sesiflathela-ke isiteji-ke ngoba-ke nakhu-ke umsindo-ke so ungasalawuleki futhi-ke